Voini July ni som panhi kumsang ni som ni pali zirtop ni ani a in zawain chibaile vekule vokthi pai chungchanga FIR thlut hortoki bul tlongluya vokthi mu ani chungchanga sarang police station a thubuai thelu ani nilai ni jing khan hortoki bul tlongluya tlongnar lama changa len thak vokthi ruang mu ania vokthi hi kar kalta toplama po mu aloni to tungkar tholeni khan hortoki khomi tlongnar lama na thoka kalte chuan vokthi ruang hi pasari velan hmuni in thulak nei na tar langa vokthi an mu to zongjong hi somvel ani rin ani to hortoki vokvul association president puzoram thara chuan tlongluya vokthi len thak chungchanga hian Mizoram Pig Farmer Association president hena thil omdan phone manga shilin vokthi thalak chen khatpo athon to thosoya hemi bozui hian Mizoram Pig Farmer Association try to the chuan sairang police station a FIR an thlut nia shiat ani bok Mizoram lokaikta kutphwar su turin ziakin chief minister ngen Congress Vigilance Cell chuan nilai ni khan chief minister pulal du omachule khan thona Mizoram lok aikta kutphwar su turin an ngena anti danglamte siam thaturin rotna an siam bok Congress chuan kanram ro rel na a hlemhlet na corruption do to ramhan ropui mo ber Mizoram lok aikta hi kumnga la ya upani to ma se na thok tak tak theitura thuam alani lawa Mizoram lok aikta thuam chak angai thole chumi ta na ma in lak tur thu po voidoi lo mi puite ma inin tiama amai ro chu van doi thak taken chief minister le minister te po chui theitur Mizoram lok aikta chu thuam chak a in na thok tak tak theilo turin akutin phwar sakta jogani anti MPCC Vigilance Cell chuan the Mizoram lok aikta amendment act 2024 chu ikai shwai ZPM sarkar malak na in pasania manturin gazetted notification po March ni sompanga kumsang ni somni palia chua ania he dan siam danglam amendment manghian Mizoram lok aikta hi apoimo na ti hniama na thok tak tak theilo tura siam me kani ti in section som ti danglamin inquiry wing le prosecution wing how to lute din mun ti hniamani anti section som pakhat na ti danglam na amendment na inquiry wing le prosecution wing shan siam hi thil thale trul anina in section som na ti danglama heng wing how to lute chief inquiry officer le public prosecutor te din mun status additional secretary level atanga deputy secretary level ati hniam hian recruitment a har sanna siam theiba ka na ataka an tho konga har sanna siam donani section 13 number 3 noya proviso ti danglama or any other authority organization ti bela prosecution chungchanga lok aikta ta na har sanna asiam saka section som palina ti danglam chuan Mizoram lok aikta poimo na ti hniam antia Mizoram lok aikta in section 19 pangana le section 28 pakhat na hnuaya investigation chungchanga thunei na nei le eng agency po inquiry ti tura aman theina chuan lok aikta thunei na chu sak antibok section somni panhi na pakhat na le section somni panhi na section som pasari na ea Prevention of Corruption Act 1988 thunlu section zasum ko pasari of Code of Criminal Procedure 1973 le section 19 of Prevention of Corruption Act 1988 noya hiam Public servant laka investigation inquiry tranmain thuneitu competent authority phalna lak masak turti ania amai ro chu section somni pani na pakhatna of the Mizoram lok aikta act 2014 hian state sarkar phalna lak masak ngai lawa investigation ti theina Mizoram lok aikta ne na apia section somni pani na hian chutyang inquiry zo a charge sheet a file po special court in apumang ti ani Section som pasari A of PC Act 1988 hi July kumsang ni som pariata bel chawni wanga section somni pani pakhat na le section somni pani na he section som pasari na A hi tel lo chawni na langa chuwangin Mizoram lok aikta Act 2014 in atum danang taka state sarkar phalna la kher ngai lawa lok aikta in inquiry ati theinan section som pasari A of PC Act 1988 hi section 22(1) le 22 number 2 of the Mizoram lok aikta Act 2014 a thunlu turin an phutin an ngen ani
Congress chuan Mizoram lok aikta hian sarkara inhat lawa zalen tak le hlei nei lawa na atho theinan amamo ang officer le staff pevat tor le kumsang ni somni pakata state sarkarin ACB atanga post somni panga Mizoram lok aikta a transfer tura thutukna lo siam to hi ataka chantir ngal turin an nge na lok aikta in amamo dana heng transfer tur post hi herrem redesignated le thil dangte aphal saka lok aikta hi thuam chakmai theni wangin ma lawat turin an ngen bokani Mizoram lok aikta in amamo dana ama pola officer le staff anei theinan recruitment rules rang takasiama heng officer le staff te la tura Mizoram lok aikta hena thuneina peturin an ngen bok phone mangin CM le Home Minister in bia karkhat chungin AR son chwana torti feltum Union Home Minister Amit Shah chuan nimin jingdar kwa khan Chief Minister Pulal du omachu telephone in aron bia a Assam Rifles son chwana tor memorandum of understanding hun engamo chen Home Ministry na ankol to chu hapta khat chunga ti felatum thuwa ron shil Chief Minister Delhi Zin Lai Khan Union Home Minister hi azin chwa lai lo ni ve wangin anin muhman lawa chuwang chuan le kha in cyclone rimal chomdol na te raltan chomdol na te le Assam Rifles son chwana thu te hi Home Minister a hiana theluta Union Home Minister hian heng le kha te mu ve le Chief Minister hi aron bengal ani remal chomdol na le raltan chanpui na te hi aron pichuak don ti aron shila Assam Rifles son chwana tura Mizoram Sarkar Assam Rifles le Central Sarkar te in remna memorandum of understanding hun engamo chen Home Ministry na ankol to chu tun din huna mutan nia ngai thu Chief Minister hian alo soya Union Home Minister Amit Shah hian kar khat chunga he MOU hi lo chin fela tum tur thuwa shil ani ral tlan chin shiat levina Bangladesh atanga sahim na zonga Mizoram alut Vanlunga ma kumsom thum panga chu chin shiat lavina oma Atei angangin achin ngai ven mek ani mi bo zonna tlangwal vanlunga ma babua kumsom thum panga Bethel khwa Bangladesh ni thum July kumsang ni somni palia dam dep truwa lutin BSF ten annang chinga man hlawin ram hnoi lama antlan chia ani hi mu zui ani talawa Bangladesh lama aliet boxi lawa ral tlan ron lut zinga ama mu zui ani talawa achan chin shiale lo mu te chuan anoi phone number tarlana te hian shiatir turin dam dep le chipui chevel indo bangla border tlang dung mi puite kan soma che o ama hi Bangladesh buai wanga sahimna zonga Mizoram lo lutania mizo pa wan tlang tak ngau lampang ani e Laram Chanboi Tlung Chairman MBSA Central Relief Committee phone number 8837421109 Remri Khum Nako Secretary MBSA Central Relief Committee mobile phone number 7630089453 ate lo mu kanomani chuan shiatir turin min ngen ani no pang chorlui aomle omlo enfia Serchip DC kai shwaina adin District Task Force on Child and Adolescent Labor chuan nimin khan serchip khopui chung mun sang sang tlo in dan kala no pang chorlui child labor anomle omlawan enfia nimin jingda somle achan ve khan an chairperson Paul L Khuma serchip DC chuan serchip DC office toal zola tengin fe chuak turte hi availiama he task force a hian police tele sarkar department sang sang official te baka tlomngai pol shwai tu te an tel ani nimina fe chuak zinga hian serchip sub headquarters oi me shwai tu te police te INPR tele serchip district child protection officer le astraf te antela new serchip area tanga bultanin kongpui dunga dorte thingpui dorte hotel te workshop te antlo chhuaka hengmuna te yan no pang kumtling lawa na thoka chhor an omem ti an enfia ani Excise ten dan pathum zirho zule ruilo mannem Nimin Khan Excise and Narcotics Department chuan Commissionerate of Excise and Narcotics Conference Hall July ni khat kumsang ni somni palia tanga mantran India Ramdan pui thar pathum te anzir ho India Ramdan pui pathum Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 CRPC 1973 thak tu Bharatiya Sakshya Adhinayam 2023 Indian Evidence Act 1872 thak tu le Bharatiya Naya Sanhita
2023 IPC 1860 thak tu zirhona hian Dr. HTC Larin Chanajat Special Court Prevention of Corruption Act Mizoram chu resource person ani danzirna inkhomi Peter Zoming thanga Joint Commissioner of Excise and Narcotics chuan akai shwaya puzetlal mangaya Commissioner chuan aman puibok he huna hian Mizoram hun sanganga Excise and Narcotics Department ho tu poimo ten telkim hle kumin kumsang ni somni pali jun ni somthum thlenga Excise and Narcotics Department in Zule Ruihlo Anman to dan chu hetiang hi ni Zule akai noibi ka rak Zule tar sing thum sangni zariat som pariat point pakhat palibial zubil lightin singruk zalile pariat is damdoi kezi somthum pasari point panga pasari IMFL 750 ml bottle sing khat zathum somsari panga IMFL ml zathum somsari panga bottle sang khat zani somriat pakwa IMFL ml za somriat bottle sang thum zathum somkwa pakwa beer zaruk somnga bottle zale pariat beer 500 ml can sing khat sang thum zasari somnga pali beer 300 ml can somni pathum FML 1 liter bottle somli pariat FML ml zasari bottle za som panga BEDC liter sang khat zani somsari pariat point pariat bial te ani ruihlo le akai noibi ka heroin kg som thum le gram zaruk somruk ganja kg zali som pariat le gram zarli somruk pani opium gram nil cough syrup fial sanga zathum somriat pakhat alprazolam tablet sang thum zaruk somhe paruk nitrazepam tablet zanhi somnga diazepam tablet sangni zanga somsari tramadol tablet za somthum paruk methamphetamine kg za som panhi le gram zanga somni pariat te ani clean aizol city natlang nei ani kumza somthum panga upa aizol khopui final e thiang limna tana din tlomngai pol clean aizol city chuan an din cham kumlina rising day pualin final natlang an kova manlai aizol munhlu le poimo ni reng thin borsap tui khwa nimina tennis court bulan nom noktele kongkama bolhlo te char fain natlangin anpol member mi somthum an thok chhuaka borsap tui khwa chudin le thra anti hemin hu hian aijal klapa anpol din chamlomna inkhom toite anbuat saya anpol din to the Salvation Army officer atanga cholto commissioner lalkiam lawachwan aizol chuan faina konga mana satakin ason to ti soin anpol malakna wanga mimal le polten lui korhia faina chang an shiale faina konga mitin ten tranan lathar chu anpol ti mu an hlotlina an chiar ti asoya aizol mi puite chu faina konga tha thoa ronpen chuak turin soma clean aizol city hi por thangduang takni in kumli chung hian member in ziak lut mi za an nei meka an jinga mi piwanlal chwani ramhun south chu an lo chan to ani assembly session ko governor Dr. Hari Babu Kambam Pati chuan nimini som pakhat thlasari kumsang ni somni pali khan assembly session ko na ti chuak governor hian 9th legislative assembly of the state of Mizoram atana session tum thumna tur hi august ni somni kumsang ni somni pali chomhadar somle achan vetanga tran turina kowa nieng zat nge awo don chiat alani lo assembly session hun chung turle program turte so assembly speaker pu lalbiak zama kai roi business advisory committee in an ngai to ang certificate lemhang education department chuan tun naya casual teacher anlaka MTET certificate lemhang an muchuak education additional director chuan nilai ni som thasari kumsang ni somni pali khan office order ti chuakin primary school a casual teacher atana lak Jacob Rothang puiah son of Evlal lom sang chuan MTET certificate lem amang ti mu chhuani wangin casualty charatana lak ani na order cancel ani thuatar lang Jacob Rothang puiah hi khwang thing Champhai district nia soi ani he thil thleng chungchang hi education minister Dr. Vanlal Khanan Enzui ani don thuwa soi Israel beina wangin Gaza chimlama mi somni panga anthi Gaza khopui chimlama school chomdolna inatana man nita chu tholeni khan Israel chuan vanlama tangin anbeya
Palestinian somni panga an thi chomdol na inan ka fu wanga thiza thi Nasir Hospital Khan Yunisa ruangan da lu za ta tanga chutin mi somni panga an ni ti Associated Press chuan atar langa Nasir damdoin thupuang tu yam first chuan thizinga hian mi chiale no pang pasari antel ti soin thiza thi an la punbel aring ti asoibok hemi ma hian Israel be na wang bokin Central Gaza a mi sompali an thibok ani Israel hian Gaza a be puian thak hi ngorle zwalin an kalpuya Gaza marlama inen kolna munte an be wangin mitam tak in humhim na zongin an lo tlan cheto bok Gaza in dona chua nu hian mitam tak ral tan ma se khopui marlama hian ral tan velo Palestinian tam tak an la om rengani Israel hian be puian thak hi an be ngot thar le ni in amuna omte chuan an soya Israel in do thlo theina le drone te chuan thil chelek chu an ka vekti in Israel tank te po Central District a an lut to ni in an soye tunaya Israel in be na ngorle zwala akalpui wang hian engka haipuang tura in biak na nei mek chu ati bahla theiti Hamas chuan an soye Hamas fir fiak za asom ruk thale liam an ni to Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Knesset-a Israel Defense Force IDF te chuan Gaza Strip a be puian thlakna hlotlin na tam tak an nei to a Hamas fir fiak zinga za asomruk chu thale ka liam an ni to ti nilai ni khana soye Minister Gallant te chuan Hamas battalion somni panga kan ti cheto a an mi man zinga aza ve shwai honi to in alatang te po shwai ho kan tumani ati IDF te be pui thlakna wang hian fir fiak sing khat sang li chuang noi bo an ni to ti in hemi rual hian be pui thlakna chu danin a huam chinanga kalpui zel ani don ti asoi bok Russia kotin Navalny nupui man na tur thupek ti chuak Russian opposition leader Alexei Navalny nupui Yulia Navalnaya chu Moscow a Basmani District Court chuan man turin thupek ati chuak Yulia Navalnaya hi Russia rampona awm wangin Russia aletle huna chaw an man theidon thung ani Alexei Navalny hi Russia President Vladimir Putin soisel na satuber ni in kumsom pakwa lungin tang tura achung thurel sak ania lungina omlai hian kumin February tha khan athi ani thunei to te chuan Navalny thi chan hi damlo na wanga ni ti in thildange ro an soi thui lo thung hengani wang hian anupui Yulia Navalnaya chuan apasal thi chana hian Putin a chu puin apasal malak na chu chunzom atum tho soibok Yulia Navalnaya chuan ko thu chwa hi changle tin Putin azok chuman ngai ani thosoya athupuang to kira yarmis chuan kot thu chuak chu Navalnaya thilti that pholang tu ani atibok German Chancellor Olaf Scholz po in kot thu chuak chu sei selin zalin nale mipui sarkar noi botum na ani ti in Yulia Navalnaya chuan apasal malak na chu thatakina chunzom ti asoye US le atho puiten Ukraine tan air defense system pek beldon United States le atho puiram te chuan thu chwa in trom siamin Ukraine tan air defense system panga an pedon ti NATO summit neina an puanga hemi ba ka hian Ukraine chu engtikai mo tactical air defense system pek an tumti antar langbok US President Joe Biden chuan NATO summit a hemi chungchangi soilangin anua US Netherlands Romania Italy Germany le Ukraine te chuan thu chwa in trom siamin anon soichiang ta ani Ukraine hian atho puiram te chu air defense pek bel tur hian alo ngen photo a thotan nia Russia in missile manga akawanga mi somli chuangin nunna anchan nuwa khan President Vladimir Zelensky chuan air defense system thazok anmomo thua soile ani US Congress in Ukraine puina tur sum apom pui thei mai lo wangin Ukraine hian an momo phuthu zo ral thuam lein tur sum an nei lo ti Zelensky chuan lo soi to a hei wang hian Russia chan a tha ti a soitel bok to naya Russia hian Ukraine khochen khat anlak belba ka missile le drone manga ngorle zwala be wangin Ukraine hian air defense ba ka ral thuam dang lein tur sum an momo na sang le ni hemi wang hian US in April tha a USD tlukle dingon somruk pakhat tran puina sum apom sakle tona nei to ramten air defense system an pek bel tur hi an tangkai pui hle in arin om Rahul Gandhi hian Assam tuilian tuarte atlo lo Hazarika Congress Party in Hazarika thusoyan changlet Assam BJP kaishwai sarkara Water Resource Minister
Pijas Hazarika chuan Congress Party shwai tu Rahul Gandhi an thotan nia tuilian tuartitana siam chomdol na ina tonia tarlan chu thudik tok lawani ti asoi Pijas Hazarika hian Rahul Gandhi an khoi chomdol na inma atlo lo ti soin tuilian thlenna hmuna kal anga an soipo thudik tok lawani ti exlama atar langa Hazarika chuan thuthar the dar tu te chu an thu chhuwa thin thlifim masatura du thu soin WhatsApp a thuthon kwale social media a thuan donte belchiang masalawa chhuwa lo turin acha ani Hazarika hian hetiang hian soima se Rahul Gandhi hian thotani khan Fulartal Kachar district a tuilian tuarte chomdol na ina tlo ngeya mipuite har satna chosia thiam thule an ayoa parliament a thuani angin antana malak atum thua soi tuilian tuar mek Assam tanpuina tur chu arang theng bera peturin sarkar lai puipo angen bok Assam Congress chuan Hazarika thu soi hi changletin Rahul Gandhi na atlole tlolo chungchanga boilovin BJP sarkar malak thatlo wanga an boina te chu ngai twa jok tura an du thuan soi Assam Congress chuan tuilian danna somnga chuang ti chiata ni te kumnga chunga sarkar lai puin tuilian laka inven na tur sum apek thatlo chanle tuilian chungchanga Union Home Minister Amit Shah tongkam te chu soifia turin Hazarika chu an photani Congress yan Prime Minister Narendra Modi chu Assam Manipur le Marchak State ngai saklawa puin cricket team mutura hun anei lain Assam le Manipur tlo tori ro chuan hun anei loti an soi state le central BJP sarkar in kumtina tuilian wanga an har sanna to thin tire tora an malak dan an zot bok ani Manipur Kuki in P in Darkar Som Pani o Ban an Huai Hot. Kuki in P Manipur ke IM Chuan Kuki Zo Village Volunteer Pathum Security Force te an man wanga an lung oilo na lantir nan state chunga Kuki Zo namte chen tam na laya. Nilai ni khan Darkar Som Pani o Ban an Huai Hot. KIM Chuan Ban an Huai Hot chan chu an chunga ro rel na diklo taka thleng an du lo wanga ni ti an soya. Kuki zo nampol sang chang te chu an thu chuak zom turin an nge na an mi te chunga ro rel na diklo tak thleng chulung rual taka machon puiah kuki zo pol dang te chu an somani an mi puiten ra bele ti duda an tuana chu belet pui turin pol dang te chu an soma hemi ba ka hian legislature kengtel union territory an swal chwa ngei theinan tanrwa la pui mo ti an tar lang bok Kukizo Village Volunteer Pathum te hi thole ni zinga CRPF Assam Rifles le State Police Tangrwalin Kangpok P District a El Hengjol khwatanga anmante annia Manipur Police te chuan an mi man te hi helpola puin National Investigation Agency NIA kuta anhlana Kukizo nam te chu lung oilovin mitang chua photin Kangpok P Superintendent of Police Office kota anpung khomani Committee on Tribal Unity ko tu le El Hengjol Committee chuan police miman pathum te hi helpol ni lovin village volunteer an ni thu soin ko tu hian mitang te chu chwa zalen an phote an tar lang ve bok security force ten thole ni zinga El Hengjol khwa a helpol nen aning kap nia an soi chu ko tu chuan an chang leta security force te chu El Hengjol khobe tu jok an ni thule bungro tam tak an ti chiat ba ka khochunga me chiate an hliam nual ti an tar lang bok Kuvatol Ruk CBI Chuitir Myanmar lamatanga Mizoram dan lova kuvara lut dan lova tolruk chungchanga Guwahati High Court Aizol Bencha Public Interest Litigation PIL aluta PIL thlut tu te chuan Central Bureau of Investigation CBI Chuitir an nge na soyani Mizoram Sarkar point CBI Chuitir remti lo nan nei lo thu tunhaya High Court an thlena soy ani bok Mizorama ramdang atanga dan lava kuvara tolru kan boy puirei talhemaya ti to pani theinan sarkar mai baga tlomngai polte point ma anlo la to thina tun thlengin an labo zui mek zela chuti chungchuan kuvara tolru kala top lava ala omreng ni na lang ramdang atanga laklu kuvara tolruk chungchang Mizoram sarkarin CBI chuiti remti lo na nei lo thu High Court a shilhia lom oma Mizoram mi pui nol pui du dan po aniyang CBI in an chui ngei besin mi puin thunei tu te thutlok na an thli ringin arin om kuvatol ruk hi mizo mi puin top se an dua sarkar point adu ngei ni inalang kuvara tolruk ti top turle dan lawa tolru tu te shem an ni theinan atrolani photchuan sarkar hian CBI chuitir shelo se atrolani pheichuan ngenzo khyal se athai narin om chu mi pui tamber du dan ani point arin omani ramdang kuvara tolruk ti top tura malak na hian lati fu tok lo
ala omani mai thei thunei tu ten ngai to na zawle thuk jok sengin bo zui se na zokin kuvara tolruk ti top turin sarkarin mala zel ro se kuvatal ruka sarkara thilti thei tak in nam noi an omani pheichuan sarkar tan huai sinangai hliang huai sen turin mipuin sarkaran be sei ani North Korea in South Korea ti buai North Korea in trust balloon campaign missile ka chwale GPS spoofing an kalpui te chuan South Korea Aerospace himlo takin asiam ti in aviation expert te chuan an soya airline operation ti buai na sa ti in an soye mei thatop lama tangkha North Korea chuan South Korea lama balloon nom noka khacho asang te la chwa thina heng bolho jinga hian mishing ek te po atel thina North Korea in psychological warfare kalpuin angangai ani meini somni pakwale joni somni pasari inkar chung khan South Korea a balloon zatel te me uthon lutin hei wang hian Incheon airport pheichu dakar thum chung kharin om hialani balloon ka chwa ani nuwa aviation navigation North Korea ati boy po ana sajwala spoofing chuan South commercial aircraft te ati boy leni Aerospace safety ataniam tial ti in OPS group flight risk information share train membership based organization te chuan an soya South Korea tangin officiala aerospace warning aumlo chungin thildin munin chia zwal lama panjel ti in antar langbok South Korea Transport Ministry chuan an military air traffic control authority le airlines te chuan surveillance le communication dakar somni pali in an kalpui thu an soi thunga South Korean military te chuan heng balloon te hi surveillance assets te mangin chhun le zana amu chuak zelani ti in South Korea sipai thupuang tu chuan a soi North Korea hian kumsang ni som paruk dai atang to khan trust balloon te chu North Korean defector le South activist tena propaganda campaign an kalpui chanle na ti in a local pui to ani North Korea balloon ti chwa hian Khovela International Airport Lunber pangana no ta changa kilometer somli vel le kala om Incheon Airport chu tumtam tak ati buai to ani balloon te wang hian thlona thlokin har satna nei jing he ti in yan chan huang Korean Airlines Network Operation General Manager chuan asoya balloon wanga buaina mai ni lovin global positioning system GPS navigation atana satellite network receiver te ti buai ana sabuka heng GPS system signal pichwak thin te hi ti buain chu chuan har satna na men lo asiam thei thina ni GPS system ti buai hian airplane pilot te chu an chiat mi alovin North Korea Aerospace a omtir theini ti in Karibingen Washington Based Center for Strategic and International Studies Aerospace Security Project Director chuan asoye meini somni pakwale jun ni inkar chung khan thlona zanga chuangle longtam takten GPS lama har sannan to kani ti in South Korea sarkar chuan a soiboka UN aviation body ICAO a anzual ko zui bok North Korea in South Korea ti buaina na GPS ti buai hi thil thara nilawa mase spoofing ro thil thara ni ti in SKAI Swiss company te live disruption map kalpui tu te chuan an soye Sky te chuan mei ni somni pakwale jun ni in kar khan thlona thanem taka spoofing amu ti in co-founder be not forget chuan soya airplane spoofing te hi altitude niam taka thlok te ania leading te point spoofing an tok tho ti in be not chuan soibok North Korea chuan ni kum khan an phalna lalawa an airspace lut ti chu an ka thlak mai tur thon lo puang to boka North Korean Aerospace cho airlines tamberin an lalut du lawa US Federal Aviation Administration chuan North Korea wan sanga thlo shim alo khap to bok CBI General Consent pek dana Congress in ZPM debate pui huam ZPM sarkar in CBI nena General Consent an pek dana ZPM Legal Department in asoifia na chu tranchan taktak omlo in soithiam tumna ni ti Congress Senior Vice President Pulanun moya Țawngțai chuan asoya ZPM in an choni chuan public debate nei puyan hnia lo ti asoi MPCC hian Chief Minister ani hmale ani nuwa Pulal du oman CBI nena General Consent an pek dan tur asoyang ngeya consent petrale turangin nahi nilai ni khan Chief Minister Office an theluta MPCC Senior Vice President chuan Chief Minister hian Mizorama corruption ana sathule
chumi do na tan CBI an ko lu tur thu mi puiah a voi duai lo a soi to a kumsang ni somni pathum December ni sompalia Assembly House alar sap thu soi so hona po kan sarkar kalta khan lok aiktain CBI ne na pek arot pathum kan sarkar thelu sarkar in lodang chata pek a phal lo khani a ke ni chuan general consent kan pedona engma phalna mindil angai don lo an kuta thulu chu an investigate mei don ani tia a soi thua soi chong heta case pathuma soi hi central sarkar noya thokte ni lovin Mizoram sarkar noya thokte chungchang ani a athu soya hian state noya thokte chuilam a soi ti phadwal ni lo atia chu mi puiril ruin atin zone poni ti a soi ZPM sarkar lim kumsang ni somni pathum December ni somni pariat khan gazetted notification ti chuakin CBI in Mizorama investigation anti theinana phalna general consent pek ania he notification section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act 1946 be chana chua hian central state sarkar na thokte clear lovin chui phalna general consent pek ania Mizoram state sarkar phalna ashana lak ngai lovin central state sarkar noya thokte chui phalna power le jurisdiction chu CBI pek anita ti na ni ti pulanun moya chawngau hian asoya hei Assembly House CM thu soinen po ain mil thlap ti asoyani criminal law nuaya dan tharman nuwa CBI director changa lekhamu chuan lamin July ni khat khan CBI consent pek dana gazetted notification 30 chwa ania ama notification chu omje nei lawa aron siam ta ti asoi bok ZPM legal department in general consent pek dan soifia antum chu chuan lam in phatmar tum na mai ni ti Congress right to hian soin CBI director in state rang chief secretary tenhena athon hi general mai ania ZPM hian soifia ngyal tum ma se thudik lo mi puite fa antum wangin an hlo chamani ati central noya thokba ka Mizoram lok aikta in rodna an siam pho chuan Mizoram sarkar noya thok state sarkar phalna ashan pa ala kher ngai lawa chui theitura CBI nena consent pek na gazetted notification chwa turin chief minister angen ti asoya draft gazetted notification po an thlut ngalani central BJP sarkar in central agency te aman swal thindan clear tel chungin hetiang laka inveng thawin mi puite beisi angin ati theiti an draft a hian an telti asoyani Țawngțai tam turin BJP minister in an party mi puite cha BJP Mizoram chuan Nimin Khan extended state executive meeting BJP Mizoram state office Upper Republica anneya he hun mang turian union MOS for minority affairs George Korean le MLC Bihar State Daves Kumar Mizoram State Prabarti te an lokala district sang shwai tu tinen he hun mang tur hian an kal khom he hun mang tura local NDA sarkar Christian minister omchun George Korean chuan thu soin kanuna hian ama sabira lali so Krista he kada thina Țawngțai he kangai puimo mani kano panlain kan mathematics zirtir to chuan mathematics subject thiam tur chuan formula kha soireng mai tur inum mai poin in real ruin soireng ro min ti thina chutiang chia chuan ram ro rel na a dikna le ma sona lo thlen theinan kan Țawngțai ring mai tur ani fianriala chau ka Țawngțai ngai lo tuna po in zinga ka thuta kalo thlen tir point ka Țawngțai ya kan nun he Țawngțai nun ni se chutianga kan ti chuan lali so Krista hian min kai shwainga chutianga Țawngțai mi ti chuan I suwa anda masalo thelo ani ati George Korean chuan BJP chu development party ani a development du zong chu BJP a lo in pevek turin ka som chewa kan ministry hnuaia scheme sang om ti chu kan du ni chuan theitop choin ka lo tran pui don chewa BJP Prime Minister Modi a hian community tinte ang khatvekin min ena development hi India mi pui huapin kan kalpui me kani ati George Korean chuan kumsang kha zakwa somria ta BJP a kain pea kan khwa za somkwa panga hi Christian kan nia to man makmin tilawa BJP chu anti Christian ani anti vengai lo chu wangin BJP hi anti Christian kan nilawa politics a inbe na mai ni ti hi kan sha tanga ya BJP in nga na thurin chu integral humanism ania masona twantling kan nei theina nangni po Țawngțai nun lo nei ula BJP hian Mizorama masona dik athen ve ngei ka be se tlatani atibok khati zong khatun chumata na kanon ti chwale theite chuni e